Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Play pi baro kini kilong ki khubor ba menta kasngi. Uting shop akpa ka plim ka bor junga kyar uba Jeremy Soklen open pau ka jing ngok men bandan benta ha ka te ka plim namar kalong ka khana ring dor yo long pa khasi uba kit ya ka ying ka sem uday bandan jingkir khli na ka benta ki khun habaya kren ho Antor News. Uba Jeremy Soklen haga plim la yu I ka jing tibet ban ang lakum unong buat jaw she bat how jing kulmar ya ka ying ka sem Henry uba Jeremy Soklen open pau ka te ka jing ang kalong tang kanong muna ka badan jing mun. Haba ben rap ya ka benta jong ka jing ak plim kalong ka jing sneng om ka jing yo nong ne du nong compare pen sngo uba Soklen Henry ka ba du nong pat iki pat ba lada ki mon ban pet ban sakhi ka ne ka plim yo ki babi. Kiting shop puron ki badan benta ha kate ka film ringdur studio production ki long ka kong sharbilet khongsni kum ka kimi usamla batis tuta ting song ting shop ka samla shisha rakhar kum ka puron ki wi pat ki nong yeshim benta ki kanthum ya u healthy khongtim shanlang khongphai Charles Binan serpai thaba penrap borlang khongsni Herr Watson khongsni Agnes Jaktung Mary Shah Ramsdam Jacinta Tansang Kanumdan kita kajing kita kanumdan kita kajing long jing sa nyong ben jing sa ken ben kajing kasem kadong pi kata he gue badon kam tam marabun ai kena samlam ta ki kena ki batang sudap ka kanyo kat prasnem jelas dang tiga penkulmar yang kasem wat kani kalau kata sa wat yakim lang salang wat kajing kasem rugen Atu kidan ni ban au ye haba wa ni kafkem ke kinduna bre bawan pen saki da kanu telah di pila pentrim ki perba longkum nga ng artis ya kay ka pa ka karakter ka daway nga ka perform Henry kata ka song pajba namar yu pajba kan ni kan kamdi ta film it's a message for society kalau enggak message men ta ka imlang salang kalau kay ka ba long kalau jing dunong ka kraw ya kila ta ki mon pej kamdi long yang ni kum nok snap film ni la sna ni len pen ba ni len pa ka message kenang ba lada ki pajba ki kesan ni nang la su ban thau ku ni film ka banai men stream nam ta ka imlang salang ya kan nga film ni kong kajing approach ke dijung director dengan film ibasam te iwan yang kenduk yang hayeng te don perlu jong apa ki advertising besit ak film kum tam ne tu kenduk hayeng ti yong pi dei baca ni ngong ade ti yong ngakadan karu lam ta jong pi pisen nang yong ngakli karu liu kan ni yong karu lakpa te ngong nakpat le basam ngaru jong kakartang pada yau than kata-kata nambar ngadang don hakpo ki hapo sopo tu mo nang pada sokop basam tiang bawa aktor ngampat I kamet kapat tu balong komnu ya mak nya to ya kata ni persang ni mo we filawan dua yang tu dia don ka ya shooting ya don kita ka kajing ya praktis jong apa tu aktor jong ni film upatis tadi mengelasiam tu dan mengilayang ngasung kawan tak vibe kawan tak chemistry ngasung kop ila jong manak mukpa tengok ibasam tu ini pendem pe hi ka yu lada kalong ka karakter ka ba yang apa anak lu tang ba compare kata ini pendem pe